tubahaye ikaze mwese abakozi b'Imana turi kumwe nabo. Ndabona turi kumwe n'umukozi w'Imana hano Ndabunguye Christian. Imana iguhe umugisha kubana natwe muri iki kiganiro. Yego. Turi kumwe n'umukozi w'Imana tugiranye iminsi hano ku itorero Karumeli. Mwaraduhezagiye ku ijambo ry'Imana hejuru y'igicaniro, ariko uyu munsi twifuje ko tuza kuganira hejuru y'ijambo ubuntu bw'Imana. Muhawe ikaze, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Turi kumwe n'umukozi w'Imana hano Diacre mu rusengero rwacu rwa Karumeli, Freddy. Imana nawe iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Muri uyu mwanya tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko umutwe w'ijambo cyangwa se teme yacu y'iki kiganiro ni hejuru y'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana, ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo. Ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo. Reka dusomere ijambo ry'Imana, hanyuma umukozi w'Imana Bishop Mathias turaza kuganira cyane cyane kuri iri jambo rijanye n'ubuntu, kugira ngo imitima ya benshi abadukurikirana, abagira ico baza kubaza hejuru y'ubuntu, tuze gufashanya kandi biraza kutwubaka. Dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Tito, ni ibice bibiri, umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 15. Ibice bibiri, umurongo wa 11 tugere ku murongo wa 15. Ndasoma gusa. Bibiri iravuga ngo ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kuja twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishaka ry'imirimo myiza. Uje uvuga ibyo kandi ubibahugure, ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Haleluya, amen. Hano twumvise amagambo ajanye n'ijambo ubuntu. Harimo nk'amagambo nk'atanu. Ijambo rya mbere ngo ubuntu bwabonetse, ngo butwigisha kureka kutubaha Imana. Ryo ni ijambo rya mbere ubuntu bukora ku bantu bose. Yego. Butwigisha kureka kutubaha Imana. Ijambo rigira kabiri, bukatwigisha kureka n'irari ry'iby'isi. Ijambo rigira gatatu, ngo bukatwigisha kuja twirinda. Kwirinda mu byo dukora, mu byo tuvuga, kwirinda mu bintu byose. Yego. Ijambo rigira kane, ubwo buntu bugatuma dukiranuka. Yego. Ijambo rya gatanu, ngo twubaha Imana mu gihe cya none, kandi dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzoboneka kwa Yesu Kristo. Yego. Ariko sinza gutinda kuri aya majambo cyane, nashatse kuvuga ngo umukozi w'Imana Bishop umubyeyi wacu hano
n'umukozi w'Imana uhawe dufasha wenda kugira ibibazo abantu baza kubaza, tugire ico abakristo itorero dusobanukiwe hejuru y'ubuntu bw'Imana. Yego yego. Imana ibaho umugisha, tubahaye ikaze mwese abakurikirana kino kiganiro kugira ngo dusobanukirwe neza ubuntu bw'Imana, dusobanukirwe neza umumaro ubuntu bw'Imana bwakoze kubizera. Yego. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Turashobora guheza ikaze umukozi w'Imana hanyuma tugakomeza ikiganiro. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane rero, ibyiza bigenda bigaruka kandi kwiga ni buri munsi. Munyabwenge yaravuze ngo nguze wiga nkuzo wabaho igihe cyose, ngo kandi ngukorera Imana nkuzapfa ejo. Rero reka tuze twiga buri munsi ndetse turusheho no guhugurana. Umushumba arakoze cyane, nanje nongeye kubaha ikaze. Aha turi muri Carmel Church muri Isanga. Abatarakora subscribe ngo bayikora ni ukazogera aho munsi, ndetse ikifasha cyane no kugira ngo ibikorwa byose bizoza bikorerwa hano bazaguha notification bakumenyeshe ko byahageze buri gihe ubikurikirane. Niko kamaro ka subscribe. Rero kubikora no kwigirira neza kugira ngo uzokurikirana ibyiza bibera mu nzu y'Imana. Murakoze cyane. Turi ku kiganiro cy'ubuntu. Ubuntu turabyumva, hari abitwa babuntu. Ubuntu tukumva no kugirirwa ubuntu cyangwa se free, kumva ubohotse cyangwa ubohowe. Ariko hari ubuntu bumwe bwo mu nzu y'Imana. Hari umuntu wambwiye ngo, yarambwiye ngo twe ngo yaravuze ngo muri ratorero ngo baracyari abanyamategeko, ngo nabe igihe cya Mose, ngo twebwe mu ryacu turabe igihe cya Kristo. Ahangaho bintera urujijo. None ubwo ndi kumwe n'abashumba n'umugisha kugira ngo badufashe kubidusobanurira. Baranza amadu itandukaniro ry'igihe cya Mose n'igihe cya Kristo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Natwe turishimye kubw'iki kiganiro kandi dushimiye ubutumire bwanyu kugira ngo tuganire ibyo abandi bakozi b'Imana hirya no hino bashobora kutwunganira. Yego. Cyangwa kudushigikira. Yego. Cyangwa kutwigisha ibitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana bazi tutazi. Yego. Kandi kwiga ni umurimo abantu bazokora bakawukurwaho nuko bapfuye. Yego. Muri kano kanya tugiye kuganira ubuntu, ariko uko tugiye kuganira ubuntu ntabwo tugiye kuganira ubuntu bitewe nuko bamwe babuvuga, bitewe nuko abandi babuvuga. Ahubwo nshimye kuganira ubuntu uko buri mu ijambo ry'Imana, uko twabwize nuko tubufasha. Yego yego. Tutitaye ku nsobanuro za buri muntu. Ubuntu ni ikintu gikomeye. Ubundi kamere y'Imana, kamere y'Imana igizwe n'ibintu bitanu. Yego. Si ukuvuga ngo ni ibintu bitanu biyigize gusa, ariko cyane cyane igizwe n'ibintu bitanu. Yego. Ikintu cya mbere kigize kamere y'Imana, biravuga ngo Imana ngo igira urukundo ruruta uko rwomenywa. Yego. Iryo jambo ryanditse mu Baefeso ibice 3 no ku murongo wa 11. Yego. Ni ukuvuga ngo ahangaha Pawulo yari kwabwira Abaefeso, arababwira ngo mumenye n'urukundo rw'Imana ngo ruruta uko rwomenywa. Yego. N'umuntu agatekereza se ururuta uko rwomenywa bo rumenya gute? Rumeze gute? Yarashatse kubereka ko urukundo rw'Imana tutorumenya. Yego. Ikintu cya kabiri kigize kamere y'Imana ni imbabazi zayo. Yego. Zanditse mu maganya ya Yeremiya ibice 3 n'umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 23. Biravuga ngo imbabazi z'Imana ngo nizo zituma tudashiraho. Yego. Ngo umurava wayo ni mwinshi, ngo imbabazi z'Imana zihora zunguka uko bukeye. Yego yego. Ni ukuvuga ngo buri munsi uko buca imbabazi z'Imana zazunguka tizigira igihombo. Yego yego. Kandi urebye zihora zunguka kuko dukora ibyaha buri munsi, twoshoborwa nyine n'imbabazi zunguka. Yego. Icya gatatu kigize kamere y'Imana ni imbaraga zayo. Biravuga ngo n'imbaraga zayo zitagira akagero.
nanone yabibwiye aba Efeso igice cya mbere no ku murongo wa 19. yego imbaraga zayo yitwa Imana ishobora byose. Ikintu cya kane ni ukugira neza kwayo. Zanditse mu gitabo cya Zaburi biravuga ngo ni Imana igira kugira neza kwinshi. Kugira abagira neza, ariko abo bagira neza bazagira neza igihe kimwe, ubundi bigashira bikabananira. Ikintu cya gatanu ni ubuntu bwayo, nanone butagira akagero. Yabibwiye aba Efeso nanone igice cya mbere no ku murongo wa 6. Ubuntu rero buvugwaho byinshi. Yego Nkuko ikibazo cyawe kivuze ngo hari umuntu wavuze ati ririya torero n'iry'abanyamategeko baracari mu isezerano rya mu gihe cya Mose. Igihe cya Mose. Atariko twebwe turi mu itorero ry'ubuntu. Mu gihe cya Kristo. Turi mu gihe cya Kristo. Yego. Ariko umuntu watekereje gutyo no mubaza ikibazo kimwe. Yego. Turiko turakurikiranwa na benshi. Yego. Kandi iki kiganiro kizumvwa na benshi. Abavuga gutyo hari abavuga ngo isezerano rya kera ngo akaryo kararangiye. Yego. Ariko bakibagirwa kuko Kristo igihe aje hano mu isi. Yego. Niwe sezerano risha ntarisha ryari rihari, ntarya kera ryari rihari. Yego. Kristo ari hano mu isi yigishije isezerano rya kera gusa. Ntiyavuze ati ubwonje nje ibya mbere biratambutse, ubwonje ndi isezerano rishya. Kandi Kristo niwe sezerano rishya. Yego. Ariko yigishije isezerano rya kera. Nukuvuga ngo amagambo yiwe tuyabona muri Zaburi, tuyabona mu mategeko ya Mose, tuyabona mu byahanuwe n'abahanuzi. Yego. Kandi iyi sezerano rya kera riza gucyura igihe ntabwo riba ryaragumye muri Bibiliya. Yego. Ariko bukeye Kristo araza azana n'ubuntu. Yego. Biravuga ngo Pawulo yandikiye abaroma avuga ijambo nkunda, aravuga ngo none habari muri Kristo Yesu ntateka tuzocirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryambatuye ku itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Yego. Avuga ijambo ryiza hepfo, sinzi niba abantu bazarigera, ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora, kuko intege nkeya zacu nizo Kristo yaje gusohoza. Yego. Kera abantu bari bafite gukiranuka kuzanwa n'amategeko. Yego. None wumviye ya mategeko akabeshwaho nako. Yego. Kristo araza kubera intege nkeya z'abantu batashoboraga kubeshwaho n'aya mategeko, atuzanira ubuntu. Yego. Ni ukuvuga ngo amategeko yaratubwiraga ntukore iki, nanone bikanga tukagikora. Ubuntu buzana imbaraga zo gushobora kubikora. Yego. Ibyo amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nkeya zacu, ubuntu bwaje kuduha imbaraga ngo noneho tubashe kubikora. Yego. Ntitugikora ibyiza bitewe no gutinya amategeko, dukora ibyiza kubera kubikunda. Ubuntu budutera gukunda. Yego. Hano hari akantu nasomye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana muri iri jambo pastor amaze gusoma, ryo riravuga ngo erega ubuntu bw'Imana bwamaze kugaragara, nibwo soko y'agakiza ku bantu bose. Yego. Kuri 12:12 ubwo buntu butwigisha kuzinuka imico mibi. Yego. yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isi, kugira ngo muri ibi bihe bya none tumenye kwifata, tugire imibereho itunganye yo kubaha Imana. Ni ukuvuga ngo nta bwami butagira amategeko. Yego. Ikintu abantu batazabamenya ni ukuvuga ngo ariya mategeko yagengaga abantu hariya mu isezerano rya kera. Yego. Biravuga kuko amategeko yose ya Mose yari 613. Yego. Kristo ngwaze aravuga ati nidukurungira aya mategeko yananiye abantu, aragenda arayahinahina ayagira 10. Yego. Amategeko 5 yerekana kubaha Imana, amategeko 5 yo hasi yerekana kuri wewe nanje. Nanone Yesu arasubira arareba aravuga ati nayi 10 aba bantu azobananira, aragenda yakuramwo 2. Yego. Itegeko rivuga ngo
ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. yego Irya kabiri ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Yego. Wayandi mategeko yose yenena kuri ayo. yego None abantu bakavuga ngo kera ngo amategeko ngo niho yaragoye. Aho yayi ahubwo agoye iki gihe c'ubuntu. aho Kuko amategeko ya Mose yaravugaga ngo ugutwi guhorerwa ukunda, iryinyo rihorerwa irindi. Aravuga ngo umuntu nasambana n'umugore bamutera amabuye. Ariko Yesu ngo aje kuza aravuga ngo mwumvise kuko byavuzwe ngo umuntu nasambana n'ubundi bamutera amabuye. Ngo ariko njeho ndababwira ngo umuntu nareba umugore akamwifuza azaba amaze gusambana nawe. yego None se kera ku mategeko ya Mose n'amategeko Kristo yashizeho mwumva komeye ari aya nayo Kristo yashizeho, nayo Kristo yashizeho. kuko none urebye umuntu gusa uburamaze. Ariko ubuntu twagiriwe, yego hano biravuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. yego Ntibyavuye kuri twe ahubwo n'impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo dukora kugira ngo hatagira uwirata. yego Ubuntu uko nshobora kubusobanura nuko. murakoze cyane. Hari ijambo riza rivuga ngo sinibuka uko ryanditse neza, Yego. rivuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo buhoraho. Ababisobanura, hari ababisobanura ko ngo numwizera ngo deje bahawe ubugingo buhoraho, ngo ni watura ko Yesu Kristo ari umwami ngo uzakizwa. Birashoboka ko umuntu yokwatura gutyo deja nyine akaba arakijijwe burundu nkuko nyine izi nyigisho z'ubuntu z'iki gihe ziri mu kuvuga. Urakoze cyane kubaza ico kibazo. Uyu munyamakuru wacu ariko arabaza ibibazo byiza. Reka mbabwire umugani w'ubuntu. Ubuntu ni nkuko noba mfite uno mwana wanje w'umuhungu. Yego. Iyo amaze gukura ageze mu bigero byo gushaka, yego, njewe muhereza 8. Uwo 8 ni kubw'ubuntu. Yego. Sibyo? Yego. Ni impano kuko mugeneye 8 kugira ngo mushingire abo mugabo kuko ageze mu bigero. Yego. Ariko wa 8 namuhaye akagenda agashaka umugore wiwe, akaja mu wiwe, akazara abana biwe. So kuvuga ngo azovuga ngo data yampaye 8 ngo none no 8 ni uzontunga. Yego. Aragenda agakoresha wa 8, nimba ari ukudandaza akawudandaza, nimba ari uguhinga gahinga, nubwo namugiriye ubuntu nkawumuhereza. Yego. Ariko arashiramo imbaraga ziwe kureba ikizomutunga. Yego. Imana yaduhaye ubuntu nk'8. Yego. Ariko si ukuvuga ngo ubwo Imana yaduhaye ubuntu ngo dushire ukuguru kukundi. Yego. Tugwiye kurwana urugamba rwo kugira ngo bwa buntu tubukomeze, kuko ubuntu bushobora kukugumaho cyangwa ubuntu bukakwihurubuka bukagenda bitewe n'umwifato wifashe. Yego. Uwo niwo mugani ushobora kuvuga. Ikindi Pawulo yavuze neza cyane, iri jambo ndarikunda, Imana ishimwe. Amen. Yaravuze mu Baroma igice cya 10 no ku gice cya 11. Twigeze kuganira n'umupasiteri w'umuyuda, twari mu gisagara cya Yerusalemu, tumubaza ukuntu abayuda Yesu Kristo yaje bakamuyoberwa. Yego. N'ubu ngubu bagitegereje Mesiya kwazoza. Yego. Atubwira umubare w'abantu bemeye Kristo nkuko natwe abanyamahanga tumwemeye uko banganaga muri ico gihe. Jewe narindi yo mu mwaka wa 2008. Yego. Ariko adusomera aya magambo yo mu Baroma 10 na 11, igice cya 10 n'igice cya 11. No umva nacumvisha. Aravuga ngo Abisiraheli ngo babaye nka kurya kwishami ryahwanyuwe ku giti c'umuzabibu. Yego. Bahanyurwa n'ibintu bibiri, kuko batizeye kandi kuko batumviye. Yego. None ryashami ngo rimare guhwanyurwa kuri nyina, twebwe dufatwa nka kurya kwingurukiza. Yego. Abantu bazi ingurukiza ushirwaho, baragenda badutera kuri cagishitsi. Yego. Kumwerayo. Yego. Ngo tunyunyuza amakakama ya cagiti. Yego. None tubishamye
rimeze nk'irya kavukire. yego Ariko Pawulo abwira Abaroma, arababwira ati mwabanyamahanga mwirinde yego icahwanyuyeho ririya shamye rya kavukire, namwe mutagikomeje ngo mwizere kandi nimumara mwumvire. yego Mwebweho mwuhanyurwaho cyane. yego Ubuntu twari dukwiriye kubuzingatiya, tukareba ikintu cose kitwigisha kureka kutubaha Imana no kuza dukiranuka muri iki gihe, yego tugahinda imishitsi dutinya yego kugira ngo tudahwanyurwa kuri ca giti cy'umwelayo twatewe. yego Ni ukuvuga ngo twavuye mu bwami bw'amategeko yo kubeshwaho n'amategeko, yego tuja mu bwami bw'ubuntu, ariko nta bwami butagira amategeko. yego Ubu buntu nabwo bugira amategeko yego yo kubugumaho, yo kubukoresha, yo kububungabunga, yo yego kubugumana. yego Iyo ushumuye kuri ya mategeko y'ubuntu aya ngaya Tito yavuze, ni ngombwa ko bwa buntu bwambura. yego Nuko niko bimeze. arakantu nongeraho gatoya, Murakoze. ariko yanabivuze. Ubuntu yego ubuntu twagiriwe n'Imana ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. yego Umuntu wese, umukristo wese, umuntu usobanukiwe n'ijambo ubuntu Yego. twagiriwe, yego yakagombye kwitwararika cyane, kuko biriya yavuze hariya mu rwandiko rwa Tito, ijambo rya mbere ubuntu butwigisha ngo Yego. butwigisha kureka kutubaha Imana. Ntabwo ubuntu twabuhawe ngo nitumara ngo duse n'abantu bari aho gusa ngo tureke kubaha Imana. yego Dutegerezwa kubaha Imana kubera ubuntu twagiriwe, yego kubera gusobanukirwa igikorwa Kristo yakoze yego ku bwacu ubwo Yego. twari kure n'amasezerano y'Imana. Yego, Bibiliya yego. y'Ikirundi zivuga ngo nta bantu twarimwo, yego ni ukuvuga ngo siho ntitwari turiho, yego ariko tuza guhindurwa abantu bazima yego kubera ubuntu bw'Imana. yego Rero ubwo buntu ni ikintu gikomeye tugomba guha agaciro, yego kandi ngo ubu buntu bukatwigisha kureka irari ry'iby'isi. yego Ubwo ni ubuntu gusa buha butwigisha ibyo. yego yego Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'umukristo agomba gusobanukirwa n'igikorwa cy'ubuntu, ukirinda iby'isi, yego mu buryo bamwe bashobora kuvuga ngo ubuntu bwarabonetse ngo kubera kwizera yego ngo umuntu ngo akore icyo yumva cyose. yego Oya, tuba dutesheje agaciro ubuntu twahawe. yego Ahubwo ubuntu twahawe butwigisha kureka icyaha, yego kuko ubuntu bwaje budukura mu cyaha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni ukuvuga ngo twari kure n'Imana, twari kure n'amasezerano y'Imana. Ubuntu ngo buze budukura mu bwami bw'umwijima. yego Ni gute kandi twosubira muri bwa bwami bw'umwijima? Urumva ko se tuba duhaye agaciro ubuntu twagiriwe? Igisubizo kiravuga ngo ya. yego Ni ukuvuga ngo twubaha Imana mu gihe cya none iki turimo tuhatuvuga, kandi dutegereje ibyiringiro yego yego by'umugisha kuzaboneka kwa Kristo. Ni ukuvuga rero ubuntu ni ikintu gikomeye cy'agaciro twagiriwe nk'abantu b'Imana. yego murakoze Imana cyane. ibaha umugisha. Tugana ku musozo, hari inyigisho z'ubuntu zaje zitandukanye nuko murimo murabusobanura. Bamwe bakaba barahinduye doctrine cyangwa se discipline y'itorero, icya cumi ntikibe kigitangwa nk'uko cyagatanzwe, n'amaturo n'ibindi, ndetse yewe no muri gahunda z'ubuyobozi bw'itorero, nk'uko Bibiri zivuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo buri wese yigererayo, akumva kuko buri wese ari umwishikira ku Mana, umushumba we atagifite meaning cyangwa se igisobanuro cyane ku buzima bwe, kuko nawe yigererayo, nta mpamvu yo kuja gutura cyangwa gutanga icya cumi kugira ngo aho cyangwa gukora imirimo yindi y'itorero, akumva ko ubuntu bw'Imana bumuhagije. Sinzi uko wenda abashumba mubyumva. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Yego yego Ni ikibazo naco abantu ba itorero riharihura nacyo. yego Ubu ngubu muri iki gihe turimo, abantu ntibakibagirwa kuko tugeze mu gihe c'imperuka.
Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka ngo abantu ngo bazishingira abigisha bahuje n'irari ryabo, yego, bazifuza kumva ibibanezeza aho kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. yego, Ubu ngubu ko turahura n'inyigisho zivuga ngo ibintu by'igice cya 10 yego, nibyo mu isezerano rya kera, bya kera, kandi bakavuga bati byabayeho kubera abatambyi, ati none ubu ngubu nta batambyi dufite. yego, Ariko kandi baje kuvuga bakavuga ngo igice ngo kivugwa mu isezerano rya kera gusa. yego, yego, Batariko ntiwobona n'ijambo rimwe ryo mu isezerano risha aho wosanga igice cya 10. yego, Ariko ngira ngo ni ukudasoma neza ijambo ry'Imana. yego, Yesu Kristo umwami wacu uwo dukuraho icitegererezo, yego, igice cya 10 yakivuze. yego, Mube nk'abasoma muri Matayo 23 no ku murongo wa 23. 23. Reka twasome mu izina rya Yesu. yego, Matayo 23 umurongo wa 23 haravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya muzabona ishano nkuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo amen. yego, Ibyo mwari mukwiye kubikora. Yesu na bya bindi timubireke. Iri jambo ni ijambo ry'igice umwami Yesu yavuze. Reka mbwira abadukurikiye n'abahaye badutegeye. yego, yego, Yaravuze ngo mwabafarisayo mwandyarya muzobona ishyano. yego, Ni titre yariko avuga uburyarya bw'abafarisayo. yego, Mutanga kimwe mu 10 cy'isogi n'imboga na nisi. Ibo igihe cya Yesu bari bagitanga igice c'10 kugeza kuri rengarenga. yego, Bari bagitanga igice cya 10 kugeza ku mbogeri. yego, Izi imbwije. yego, Yesu aravuga ati mukirengagiza imirimo ikomeye yo gukiranuka no kubaha ubwami bw'Imana. Hano rero ngo aje kusa aravuga ati ibyo mwari mukwiriye kubikora. yego, Noneho iyaba Yesu yaravuze ati ibyo ngibyo byacuye igihe ni mubireke mukurikira ibingibi nababwiye. yego, Na bya bindi ntimubireke. yego, Biriya nababwiye haruguru ntimukwiriye kubireka. Ni ibingibi byo gutanga igice cya 10 cya 10 na n'isina n'imbogeri n'ibiki nabyo ntimukabireke. yego, Igihe cya Yesu reka nkubwire igituma Yesu atafashe umwanya muremure wo kwigisha igice cya 10. Bari bakiranutse ku gutanga igice cya 10 kugeza kuri rengarenga. Twebwe ntabwo turasaba igice cya 10 cya rengarenga. yego, None wumva batangaga igice cya rengarenga n'imbogeri, yafataga umwanya munini wo kwigisha igice cya 10 kugitanga bari babizi. Aya ni itegeko ry'Imana. yego, Ntabwo umuntu yotanga igice cya 10 kuko abishaka cyangwa atabishaka. Oya, ni itegeko. yego, yego, Ni itegeko. yego. Nuko nosobanura ikuvuze igice cya 10. Murakoze. Mwene data arafite ikibazo. Murakoze cyane. Yego. Nari mfite ikibazo hejuru y'ubuntu nashaka kubaza. Kabungeri muri iki gihe murabona ko ubuntu cyane cyane buri mu basore apana mu bagabo bakuze ndibaza. Yego. Ese mubona ari ububyuke bw'umwuka cyabuza, mubona ari irindi hishurirwa ryaje mu basore cyabuza, se mubibona nkaho harimo n'ubuyobe? Ni yihe nyigisho cyabuza, se ibisiguro mushobora kuba mwasigurira abasore bagenzi banje muri iki gihe? Murakoze. Murakoze cyane.
ntitwokwanga ihishurirwa, kandi iyo haza ihishurirwa ntihahishurirwaga abasore gusa nk'uko nguko bivuze. Ukuye n'abagabo bakuru barimo, ni ukuri ntawo byirengagiza. Jewe hari aho nagiye kandi ndabahamagara tuganira nabo, harimo n'abagabo bakuze. Ariko iyaba bavugaga ubuntu kuko bwanditswe mu ijambo ry'Imana, nta kibazo cyari kirimo. Ariko nk'abantu bavuga ngo agakiza twamaze kukakira, naho umuntu yogira gute, na umuntu yokora ibyo akora, akagakiza ndikoba kakituvuye mu maboko. Yego. Nobabwira ngo bazobisobanukirwa kuryo twabivuze mbere. Yego. Uwo mupasiteri nari navuze, ariko sinavuga ukuntu yatubwiye bwa nyuma. Yaravuze ati mwebwe abanyamahanga, wowe umuyuda, yego, ati mugende mwigisha amatorero yanyu mwirinde. Biravuga ngo ntimubona kuko ngo ishamye rya kavukire ryakuweho no kutizera no kutumvira, ngo bizogenda bigere ku gihe cyategetswe. Yego. Ico gihe cyategetswe ni ukuvuga ngo igihe c'ubuntu nikirangira, ico bazabita igihe c'ubuntu. Yego. Ni ukuvuga ngo Abisiraheli bafite igikundiro ku Mana ku bwa basekuruza babo ba Aburahamu, bizeye Imana. Yego. Twebwe abanyamahanga bari abahwanyweho kugira ngo dutereho. Yego. Ariko ntitwirengagize icatumye duterwaho, kuko ari ukwizera twizeye, kuko natwe turi abana ba Aburahamu. Yego. Mu gihe tubutakaje, ubu twobutakaza tukagenda buherehere. Yego. Sinibwira kuko ari ugwishurirwa, ahubwo ni ukuvuga inyigisho zorohereza abantu. Yego. Murakoze. Tugana ku musozo, ndabaza pasiteri hano nk'ibintu biteye itorero cyangwa se izo nyigisho zije muri ubwo buryo ariko zidasobanurwa kimwe, devoir y'abashumba b'itorero cyangwa se kurwanya uwo mwuka winjira bisobanura ukundi, mwo birwanya gute kugira ngo ntibigire abandi byafekta, kugira ngo bazakire nabi cyangwa se babisobanukirwe nabi? Murakoze. Murakoze cyane. Yego. Mu nzu y'Imana ndashobora kuvuga ko yabikozeho mushumba. Yego. Turi mu gihe cy'imperuka. Yego. Kandi Paulo yabivuzeho, aravuga ngo bizaba ari ibihe birusha. Yego. Birusha birimo ari amajambo yose, abantu bazaba bikunda, abantu bazaba birarira, abantu bazaba ari intumva, ari amajambo yose. Nukuvuga ngo nk'itorero kurwanya inyigisho mbi cyangwa z'ubuyobe izo arizo zose. Yego. Nta kindi twokora. Yego. Nugusenga Imana no kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego. Yego. Nukuvuga ngo igihe cyose ikinyoma, yego, cyangwa se igihe cyose cy'inyigisho zitari ziyobya cyangwa zijanye n'irari y'ibyo abantu bifuza, yego, nta bundi buhanga bwozimara. Yego. Yego. Nuko abantu bahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Yego. Yego. No gusenga Imana, hanyuma Imana ikagenda yumvise imitima y'abantu. Yego. Kuko na Satani nawe afite imbaraga zo kugenda ayobya imitekerereze y'abantu. Yego. Abantu bakagera ku rugezo rwo kumva ko ibyo havuga ari ukuri, ariko kandi atari ukuri. Yego. Ariko icyo twavuga nico twabwira abadukurikirana bose, abakozi b'Imana batandukanye, yego, n'abavuga butumwa batandukanye, nuko twogaruka cyangwa se twohagarara mu gusenga, yego, no kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, bitari ibitekerezo byacu. Yego. Yego. Abantu hari igihe abantu batanga ibitekerezo. Yego. Yego. Ibitekerezo ntabwo ari bibi, ariko ijambo ry'Imana ryonyine ni ukuri. Yego. Yego. Imana ibaho umugisha. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Abadukurikiye, ugira ikibazo ukenera kubaza cyangwa afite ukundi abyumva, yobaza muri komanteri hanyuma bakazomusubiza. Tugeze ku musozo, sinzi nimba aro twaniganye ijambo cyangwa ugira ikindi arenzaho, hanyuma tugasoza. Murakoze. Murakoze cyane. Ndibaza ko mu by'ukuri twoshimira abantu bose bazafata umwanya wo gukurikirana izi nyigisho,
kandi dushimira namwe twabashe kubana mu kiganiro, yego yego dushimira umushumba witabye ubutumire bwacu kugira ngo imitima ya benshi ibashe gufashwa n'ijambo ry'Imana. yego yego Kuri iri jambo rijanye n'ubuntu bw'Imana, nukuri turabashimira. Imana ibaha umugisha, namwe abadukurikirana n'abazakomeza kudukurikirana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Numva ko twosoza dusenga Imana kugira ngo Imana niyo ishoboye guhishurira imitima yacu, yego yego ishoboye guhishurira ibitekerezo byacu yego kugira ngo dusobanukirwe neza ubuntu twagiriwe yego muri Kristo Yesu, yego hanyuma dukurire mu ijambo ry'Imana, dukurire mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Yego, Numva ko yego. twasenga dusoza, ariko tubashimira mwese. yego Imana yego. ibaha umugisha. Nanone twosaba umubyeyi wacu umushumba hano agasenga Imana, asabira abantu bose umugisha n'ijambo ry'Imana kugira ngo ribashe gukomeza rigira umumaro mu mitima ya benshi. yego yego murakoze. Mwami Yesu turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya watanze wo kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe tuganiriye muri kano kanya, ushimwe kuko wadukijije kubw'ubuntu bukomeye, ariko ureke ubu buntu kubw'imbaraga zawe tububungabunge kandi tubashe gukora iby'ubuntu budushakaho. Mwami Yesu Kristo, uduhereze kubaha Imana, buduhereze kwirindira ari ry'ibyiki gihe no kugenda dukiranuka mu by'Imana idushinga byose. Abantu bazumva iki kiganiro, Mwami Yesu uzagiherekeze mpemu yera kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Turinde ubuzimire n'ubuyobe buteye mu gihe c'imperuka, ahubwo duhereze guhora tuguhanze amaso kuzageza ubwo uzagaruka uzasange tukwiteguye kandi nta nenge dufite. Tubisabye mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.